Tubasuhuje muri mu gihugu cy'u Burundi, tubasuhuje muri mu gihugu cya Tanzania, Uganda, Kenya n'ahandi hose hagiye hatandukanye, by'umwihariko ku mugabane wa Afrika haherereye abasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda mu bihugu nka Malawi ndetse n'ibihugu nka za Mozambique, aho hose haherereye abasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda. Tubateye yambo kandi tubahaye ikaze. Ibyacu byose ni amakuru, ngira ngo murabizi neza yuko tutajya twizimba mu magambo. Turajya mu gihugu cy'u Burundi rero tubabwire amakuru akomeje kugenda avugwa. Turagaruka mu biro bya Perezida wa Repubulika y'igihugu cy'u Burundi tubabwire amakuru akomeje kugenda aturukayo, nyuma yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yakomeje kugenda agaragariza yuko mu biro byiwe haba harimo abakeza abami babiri. Ubwo yavugaga yuko hari abashyigikiye Reverien Ndikuriyo ndetse n'abamushyigikiye, ariko nyamuneka ngira ngo ejo bundi ku itariki ya 25 nibwo impaka zacitse. Uwo bita Reverien Ndikuriyo yamaze kugenda yongera mu by'ukuri manda yo kuyobora ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi, ariko nyamuneka dingira ngo twababwiye yuko harimo amakuru yamaze kugenda amenyekana. Murabizi neza yuko Reverien Ndikuriyo muri gahunda ze harimo kuba n'ubundi uko byagenda kose umwaka wa 2027 ugomba kugera afite autorité cyangwa se afite ububasha bwo kuba yakiyamamaza nka Perezida wa Repubulika y'iki gihugu cy'u Burundi. Perezida Neva nawe arabizi neza yuko uyu mugabo ngo ni Reverien Ndikuriyo iyo gahunda yifite, ni nayo mpamvu ari kumuhozaho ijisho, ndetse benshi nibanatinya kugaragaza yuko uyu mugabo isaha n'isaha yaza gutabwa muri yombi. Nuba makuru aravuga yuko kuri uyu mugoroba rwose ubuzima bw'uyu mugabo nawe bwaba bwamaze kugenda bujya mu kaga, nkuko n'abandi bose batavuga rumwe n'ubutegetsi byamaze kugenda bimera. Muraza kubibona mu mashusho turi buze kubasharinga, mubona umugabo bita Reverien Ndikuriyo asa naho ari muri ka ikomeye cyane, aho bivuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye hagati yiwe na Reverien Ndikuriyo rwose hashobora kuza kubonekamo igitambo cya politike muri iki gihugu cy'u Burundi. Ariko nanone turaza gukubitira mu gisirikare cy'u Burundi turebe umugabo bita Prime Niyongabo nawe ubuzima bwe bushobora kuba bwaba buri mu kaga. Turebe Denise Bucu mu nkuru nziza, abona abarwanashyaka bakomeye cyane muri CNDD-FDD, ariko bikavuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye abizi neza yuko hagati ndani muri CNDD-FDD haba harimo abagambanyi, barimo abagabo bakomeye cyane. Turaza kugaruka ku mazina abiri akomeye, turebe ko umugabo bita Reverien Rufyiri, uyu mugabo turaza kumugarukaho, ndetse n'uburyo yaje gukeza uwo bita Bagaza agendeye ku ijambo Reverien Ndikuriyo yatangaje ubwo ikoraniro kaminuza ryabaga ku itariki ya 25. Tuze kureba amagambo uyu Rufyiri yavuze by'umwihariko ku butegetsi bwa Kinshasa bw'u Burundi. Benshi bakavuga bati uyu mugabo nawe ubuzima bwe yaba ari kugenda abushyira mu kaga. Ibi yabitangaje nyuma yuko kandi nanone umugabo ukomeye cyane bita Faustin Ndikumana usanzwe atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'abadede nawe hari ibyo yamaze kugenda atangaza. Ibi rero bikagaragaza yuko izi ncabwenge zitavuga rumwe n'ibikomeje kugenda biba muri CNDD-FDD bishobora kuba impamvu yuko biyunze naho muri CNDD-FDD abatumva doctrine n'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Isaha n'isaha mwakumva ngo mu gihugu cy'u Burundi harimo harabera akantu. Turakubitira mu gisirikare cy'u Burundi turebe ngo ingabo z'abarundi bihagaze bite mu bice bya Kivu y'Amajyepfo, aho bakomeje kurwana bikomeye cyane n'inyeshyamba za M23. Tuza kugenda tureba ugutoroka gukomeye cyane gukomeje kwibanda muri iyi minsi mu gisirikare cy'u Burundi, turebe ngo bihagaze bite. Ese mwebwe mudutega amatwi, murabona Perezida Evariste Ndayishimiye mu mbonize na Reverien Ndikuriyo mu by'ukuri bari kumwe nk'abantu, cyangwa se haba harimo kugenda habonekamo ikintu kijyanye nko guferana? Kuko turababwiza ukuri isaha n'isaha muzumva ngo umugabo bita Reverien Ndikuriyo yasezeye muri CNDD-FDD mu gihe ibi ngibi bizaba bikomeje kugenda bigaragara. Turakubitira nanone ku mugabo bita Ndakugarika, cyangwa se umwite mu by'ukuri umugabo benshi bagaragaza yuko afite ububasha n'ubushobozi bwo kuyobora iki gihugu cy'u Burundi, ariko akaba ntiteranye. Mu kuri njyewe namwe mu neza amatwi ndagira ngo muze kunkandira subscribe, mudukande like, share mu by'ukuri kugira ngo ibiganiro byacu bikomeze kugenda bibanezeza aho muherereye hose gatanu kuri kagenzi kako. Nibyo reka duhere ku makuru rero avuga yuko umugabo bita Reverien Ndikuriyo yaba yatawe muri yombi. Ngira ngo muraza kugenda mumenya ukuri kuri aya makuru. Impamvu ni iyi, nuko bivuga yuko uyu mugabo yaba ari inyuma y'ibyihishe mu ntare rushatsi, cyangwa se muri bamwe mu bakozi bo mu ntare rushatsi bivuga yuko bagize uruhare mu kuba Perezida Evariste Ndayishimiye bamuhumanya. Ngira ngo mu makuru yabanje twababwiye yuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi ashobora kuba aremiye, kubera yuko mu by'ukuri nyuma yuko ikoraniro kaminuza risoje uyu mukuru w'igihugu ubuzima bwe bwahise busa naho butamera neza. Bikavuga yuko rero biri kugenda bishinzwa umugabo bita Reverien Ndikuriyo waba warakoresheje bamwe mu bakora mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi
Burundi Ntare Rushatsi. Rero bikavuga yuko abangaba ari bo baba barahaye cyangwa se Reverien Ndikuriyo ari wo waba warakoresheje bamwe mu bakozi bakora muri Ntare Rushatsi kugira ngo bagirire nabi Perezida Evariste Ndayishimiye. Ubu rero biravuga yuko umugabo bita Reverien Ndikuriyo nawe ubuzima bwe bwa buri mu kaga, ndetse aho bivuga yuko polisi kominari cyangwa se polisi y'iki gihugu cy'u Burundi yaba yamaze kugenda imufata imuta muri yombi. Ubwo turimo turagenda dutohoza amakuru mu by'ukuri kugira ngo tumenye ngo byaba bihagaze bite. Uyu mugabo bita Reverien Ndikuriyo mu gihe yaba afunzwe rero byaba ari akaga gakomeye cyane mu badede ndetse n'abamushyigikiye, aho benshi bagaragazaga bavuga bati nubwo Reverien Ndikuriyo yemeye kuba yasinya mandara ya kabiri yo kuyobora CNDD-FDD, nuko mu mboni zacu zigaragara tutazibona uyu mugabo azasoza manda y'imyaka 5 atorewe yo kuyobora iri shyaka rya CNDD-FDD. Hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye na Reverien Ndikuriyo hagomba kuzaba imirwano, byanga byakunda haracyari igihirahiro muri CNDD-FDD, aho nanone hakiri ihurizo rikomeye cyane y'ugomba gutangwa nk'umutakandida perezida. Ngira ngo murabizi neza kuba Reverien Ndikuriyo yafashe icyemezo cyo gukurira CNDD-FDD, abadede bamwizeye n'ubundi ntabwo bikuweho yuko yava kuri wa mwanya wo kuba umuyobozi mukuru wa CNDD-FDD ngo umwanya ariho uyoborwe n'abandi, none we abe yatangwa cyangwa se yahabwa ikizere na CNDD-FDD ajye gutangwa nk'umukandida perezida. Ariko benshi baravuga bati Perezida Evariste Ndayishimiye arashaka ikiringo cya kabiri cyo kuyobora iki gihugu cy'u Burundi, nubwo bwose ntacyo yabamariye, ariko ararwana intambara kugera naho bishobora kuzamo amarozi no kwicana kugira ngo uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi mu by'ukuri abe yakongera kuyobora iki gihugu cy'u Burundi. Bibonye ubwo yakezaga Reverien Ndikuriyo avuga bati dore nguriya umukuru w'umugambwe yararokotse impfu zitandukanye, aturabyibuka neza tukiri hari Igitega, ndetse agaragaza yuko mu by'ukuri ngarimo aramwibutsa, ariko ntibikuyeho yuko uyu mugabo bita Reverien Ndikuriyo n'ubundi umugambi asanzwe afite wo kuzaba umuyobozi cyangwa se perezida w'iki gihugu cy'u Burundi n'ubundi naho byagiye. Ubwo rero ako ngako kakaba ari akaga gakomeye cyane gakomeje kugenda kagaragara muri aspect zitandukanye, by'umwihariko muri politike y'igihugu cy'u Burundi. Mu by'ukuri mu badede rero barimo barakemburana cyangwa se barimo barashwana cyangwa se batavuga rumwe, ariko mu ibanga rikomeye bakabasha kugenda babihisha. Ariko abaturage bo rwose bashize nyamuneka abaturage b'abarundi nabo gusengerwa. Abaturage b'abarundi mu by'ukuri benshi baribaza bati bazatabarwa nande, yaba abaturage bahura n'ibibazo bya mikoro, ibibazo by'ibikorwa remezo, ibibazo by'ibura ry'igitoro, ariko tugakubitira mu gisirikare cy'u Burundi ho bababaye bwikube, aho abasirikare b'abarundi barwanye mu gihugu cya Somalia kugeza isaha imishahara yabo ntabwo barayibona, aho abasirikare mu by'ukuri b'abarundi barwanye muri Kongo izi saha imiryango yabo n'izi ngo bari hehe, cyangwa se ayo bakoreyeyo ari hehe. Mu by'ukuri rero bikagaragaza yuko ubutegetsi bw'abadede mu by'ukuri nubwo bukomeje kugenda bugaragaza yuko bafite solidarite n'ubufatanye hagati yabo, ariko nyamuneka ikibazo kiri hagati y'abarundi. Benshi bakavuga bati mu basesenguzi bavuga bati mu gihe aba badede bazakomeza kugenda bayobora iki gihugu, cyangwa se iki gihugu kizakomeza kugenda gifitwe n'abadede, uko byagenda kose nta munsi wa rimwe abarundi bazigera bicara ngo bumve baratekanye, nta munsi wa rimwe abarundi bazigera batera imbere mu buryo bugaragara, kubera yuko ikintu kiriho cyo aba badede abenshi nta nubwo banize, abenshi baribeshya ngo n'abasirikare bari ku mapati ya za generali, abandi ngo n'abayobozi bakomeye, ariko benshi mu bategetsi guhera ku bategetsi bayobora CNDD-FDD abenshi n'abantu bari aho ngaho batigeze biga, batazi ngo bimeze bite, batabasha kujya gukina diplomasi ngo bashakire hamwe mu by'ukuri ibyiza abarundi. Ibyo rero nibyo bikomeje kugenda bigaragaza yuko ishyaka rya CNDD-FDD ryimika injiji rigendeye ku kuba ari abo mu bwoko ngo buyoboye iki gihugu cy'u Burundi. Ibyo rero bikaba mu mpamvu zikomeye cyane zikomeje kugenda zigwirira aba baturage b'abashinga nahe, ndetse benshi bakavuga bati kugira ngo iki gihugu cy'u Burundi kizagobotorwe cyangwa se ingoma ikurwe mu badede, byo bishobora kuzagorana kugera naho nyamuneka bisaba kwitonda, kuko isaha n'isaha biramutse bititondewe byakongera guteza akaga gakomeye cyane, ndetse n'impfu za bamwe mu bantu hariya mu gihugu cy'u Burundi. Muraza kugenda rero mubwirwa byinshi bitandukanye, dukubitire mu gisirikare cy'u Burundi. Ngira ngo twababwiye Prime Niyongabo nawe yaba ari kugerwa amajanja, aho bivuga yuko umugabo bita Diomede Ndegeya Brigadier General ariwe ushobora kuza kumusimbura, cyane yuko President Neva we aravuga bati ikibazo cyo muri CNDD-FDD ndagikemura ubwo Reverien Ndikuriyo yemeye kuba yasinya cyangwa se
yakongera kugaruka muri CNDD-FDD, ubwo nsigaje guhangana n'igisirikare cy'u Burundi. Ariko Neva agashinzwe yuko igisirikare cy'u Burundi mu myaka yose yamaze ayobora iki gihugu cy'u Burundi nta kintu na kimwe yakimariye. Si umwe mu bajenerali bajya ku mirongo y'imbere ku rugamba ngo agiye kuganira n'abasirikare amenye ngo bihagaze bite, ahubwo icyo akora ni ukubata mu mabohero no kubahereza ibihano, ngo nuko bamwe bataye urugamba abandi bagerageje kureminga imishahara yabo. Ibyo byose rero bikagenda bigaragaza yuko mu by'ukuri ubutegetsi bw'uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi mu by'ukuri bwa burimo buragenda bujya mu kaga cyangwa se buri kugenda bujya mu mpanga. Turaza gukubitira mu bindi bice tubabwire yuko biravuga yuko rero nyuma y'ikoraniro kaminuza ryateranye ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa mbere umwaka 2026, bivuga yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye ubuzima bwe bwahise bujya mu kaga. Ngira ngo twe twabatangarije uburyo uyu umukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo kugira ngo yongere kongera cyangwa se yongere kwemera kongera manda y'imyaka 5 ayobora uyu mugambwe CNDD-FDD, bivugwa yuko yaba yarabihatiwe mu buryo budasanzwe ndetse agahabwa ruswa cyangwa se igiturire kugira ngo yongere manda. Kuko ikimenyimenyi kigaragaza yuko mu by'ukuri uko ari ukuri kwambaye ubusa ni bamwe mu basesenguzi mu bya politike ndetse n'abari hafi y'uyu mugabo Reverien Ndikuriyo. Ndetse ikindi kimenyimenyi kigaragaza yuko ibyo byose ari ukuri kw'ibyabaye nuko mbere gato yuko mu by'ukuri iri koraniro kaminuza riterana, uyu mugabo Reverien Ndikuriyo yari yamaze kugenda atangaza yuko agomba kumanika cyangwa se agomba kwegura muri CNDD-FDD nawe agatangira ibikorwa bya politike byo kuba aziyamamaza nka kandida perezida mu mwaka wa 2027. Nyuma y'icyo gihe rero biravuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye bamwe batigeze bishimira icyo gikorwa yakoze cyo gutugira cyangwa cyo guha igiturire Reverien Ndikuriyo, bikavugwa yuko uyu yaba yarahawe nawe uburozi cyangwa yararozwe. Ndetse biravugwa yuko uyu mukuru w'igihugu umwaka wa 2027 uteganyijwemo amatora muri iki gihugu cy'u Burundi ushobora kutazamusanga. Ibi bikaba bimaze kugenda bimenyerwa ndetse binabaye umuco mu bayobozi bakuru b'igihugu cy'u Burundi yuko nta ujya agerageza kwisazira kubera ibikorwa by'amarozi ndetse n'ubugizi bwa nabi bikomeza kugenda birangwa mu bakuru b'ibihugu cyangwa se mu bayobozi bakuru hano muri iki gihugu cy'u Burundi. Ikindi kandi benshi bavuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yaba akomeje kugenda azira ni igisirikare cy'u Burundi yamaze kugenda mu by'ukuri yonona mu buryo budasanzwe. Ndetse we na Prime Niyongabo umugaba mukuru w'ingabo z'iki gihugu cy'u Burundi bamaze iminsi bajyadirana cyangwa se bamaze iminsi bazoyana mu buryo budasanzwe. Umwe ati ndohereza abasirikare ku butaka bwa Kongo, ndakavuga ati uzajyane nabo cyangwa se uzafate ubajye imbere. Perezida Evariste Ndayishimiye mu bihe bitandukanye yakomeje yagirizwa kukuba ari we wagiye agira uruhare mu konona igisirikare cy'u Burundi. Kugeza aya masaha rwose iki gisirikare cy'u Burundi mu bihe bitandukanye cyakomeje kuba ari igisirikare kizima, ariko nanone ubu ngubu biravugwa yuko rwose Perezida Evariste Ndayishimiye yaba yaragiye ahindura byinshi muri iki gisirikare cy'u Burundi, aho bivuga ibintu bikaba bikomeje kugenda biba akasamutwe ndetse muri ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi. Benshi bavuga bati ubuzima bwa Son Excellence Evariste Ndayishimiye n'ubundi nubwo yava mu bitaro isaha n'isaha uyu mukuru w'igihugu agombe arye ari mpenge. Yamaze kugenda yigwizamo abanzi batandukanye, yaba mu nteko nshingamategeko, yaba muri sana, yaba mu zindi nzego zitandukanye ndetse no muri parti politique. Ubu turareba abagabo barimo agatorwasa ukubitira agatoki ku kandi kukuba CNDD-FDD yoreka igihugu, tukareba abagabo nka ba Rufyiri, uyu bamwita Rufyiri ngira ngo murabimuzi mu bihe bitandukanye. Uyu mugabo akunda no gutandukana cyangwa se gutambutsa bimwe mu biganiro ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se ku marezo sosiyo anenga ibikorwa by'igihugu cy'u Burundi. Nanone kandi akaba umugabo bita Faustin Ndikumana, uyu ngo akaba n'umusenateri muri iki gihugu cy'u Burundi. Mu by'ukuri ni bamwe mu bagaragaza yuko mu by'ukuri ubutegetsi bw'abadede aribwo bwagize uruhare kugira ngo iki gihugu cy'u Burundi kibe kirimo kiragenda gica mu bihe bidasanzwe. Inshuti bavandimwe, ngira ngo uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi tugarutse kubijyanye n'ubuzima bwiwe muri iyi minsi mwari bumaze iminsi mubona imbwirwaruhame zitandukanye agaragaza akeza Reverien Ndikuriyo, amubwira yuko mu by'ukuri icyatumye akira aricyo cyatumye abadede bagera mu by'ukuri kuri gahunda yabo, ndetse intambara za hato na hato abagabo barwananye ngo nizo zaba zituma aka kanya igihugu cy'u Burundi cyaba kiriho. Ariko nanone bamwe mu badede bakavuga bati uyu mugabo nta bundi buryo tuzamwikiza kuko nta uzigera abasha kumutera kudeta ngo amushobore, kuko we na Prime Niyongabo yamaze kugenda asa naho amufata
ndetse na Reverien Ndikuriyo urabona ko yamaze kugenda amwiyegereza. Ubwo rero biravugwa yuko uyu mugabo gahunda nyamukuru iriho ari ukuzamugandagura cyangwa se kuzamukura ku butegetsi nk'uko umugenzi we yasimbuye byagenze ari we Petero Nkurunziza. Ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi rero bukomeje kugenda bujya mu kangaratete cyangwa se bujya mu habi, nyuma yuko mu by'ukuri Perezida Evariste Ndayishimiye akomeza kugenda ashinzwa n'abaturage yuko mu myaka igera kuri 6 ayoboye iki gihugu cy'u Burundi nta kintu na kimwe yigeze akora, yaba amavugurura mu bya politiki, mu bukungu ndetse no mu mibereho myiza y'abaturage. Uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi kandi we ntahwema kugaragaza ku marezo sosiyo agaragara avuga yuko mu by'ukuri igihugu cy'u Burundi cyaba gifite byose, ndetse akigereranya nka Edeni cyangwa se ijuru rito rya Afrika. Ndetse kandi bikavuga yuko ukurikije uburyo uyu mukuru w'igihugu yakomeje kugenda agwiza abanzi isaha n'isaha n'ubundi ubuzima bwamucika. Ubu rero byamaze kugenda bimenyekana yuko mu ibanga rikomeye cyane uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yaba arembye cyane, ndetse ategarwa kuba yagirirwa nabi na bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwiwe, by'umwihariko bamwe mu badede bakuru batemera doctrine ndetse n'imiyoborere y'uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi. Tugarutse mu gisirikare cy'u Burundi naho twamaze kugenda tubabwira yuko hari umwuka utameze neza, nyuma yuko uyu mugabo yitwa mu by'ukuri umugaba mukuru w'ingabo Prime Niyongabo we yamaze kugenda yemerera abasirikare yuko abafite ibibazo bijyanye n'amikoro, ndetse murabizi neza yuko bamwe mu basirikare b'iki gihugu cy'u Burundi barwanye muri Somalia, abandi barwanye mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu bihe bitandukanye bakomeje kugenda basaba igihugu cy'u Burundi ko bahabwa amafaranga yabo n'imishahara yabo itandukanye bagiye bakorera, ariko umukuru w'igihugu cy'u Burundi we akagenda agaragaza yuko mu by'ukuri nta kintu na kimwe bagomba kugenda bahabwa. Uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi rero biragaragara yuko abanzi benshi yagiye agwiza, yaba mu nzego za gisirikare no mu nzego z'ubuyobozi, byanga byakunda ubuzima bw'uyu mugabo nubwo bwose yaza gukira, ariko biragaragara yuko ashobora kuzagirirwa nabi isaha n'isaha kubera yuko ibibazo bikomeje kugenda biba ibibazo. Turagaruka tubabwira yuko ndetse umugabo we bita Pastor Denis Bucuma Nkurunziza wari uri kumwe na Reverien Ndikuriyo mu mugambi wo kuba bakomezanya akwiyomora kuri CNDD FDD, we biravuga yuko ubuzima bwe bwaba buri mu kaga, cyangwa se mu kinyarwanda cyiza bavuga ngo bwaba buri mu mazi abira. Turaza kugenda tureba ibyo ari byo, ariko nanone turebe ese ruswa ishobora kuba yarahawe umugabo bita Reverien Ndikuriyo kugira ngo ngataba impamvu yo gucamo ishyaka ibice bibiri, iyo yo iravugwa hite cyangwa se ibyayo bimeze bite. Hari n'abavuga bati ni ubugambanyi bukomeye cyane akoreye abaturage b'abarundi, kubera yuko niwe mugabo by'umwihariko wari bugerageze guhangara Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko nanone mu gihe uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yaba agifite umwanya wo kuba yakiyamamaza akaba yatorwa agatorerwa kuyobora iki gihugu cy'u Burundi, byaba ari akaga gakomeye cyane gakomeje kugenda kagwira abashinga nahe, kuko icyitwa iterambere ryaba umugani hano ku gihugu cy'u Burundi. Turakubitira mu gisirikare cy'u Burundi turebe Prime Niyongabo n'abahungu be uburyo bihagaze ku mirongo y'imbere ku rugamba. Biravugwa yuko abasirikare bagera kuri 25 ku munsi w'ejo baguye ku mirongo y'imbere ku rugamba, ndetse kugeza aya masaha nta nubwo ibiziga byabo biragarurwa ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Ni imirwano ikomeye cyane irimo irahuza inyeshyamba za M23 ndetse n'igisirikare cy'u Burundi, igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'abacancuru na Wazalendo barimo bararwanira mu bice bya Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko muri Karemi n'ibice bya za Makobora. Ahangaha rero niho bikomeje kugenda biba, ubwo bivuze yuko usibye ikibazo cy'abasirikare bari kugwa ku mirongo y'imbere ku rugamba, ni nako benshi muri bo bakomeje kugenda bata urugamba cyangwa se batoroka urugamba, aho Perezida Neva akomeza kugenda ashinzwe yuko igisirikare cy'u Burundi yamaze kugenda mu by'ukuri agikansaringa cyangwa se yamaze kugenda akirangiza. Ibi rero akaba ari byo birimo biragenda bituma abagabo batandukanye barimo ba Faustin Ndikumana bahagurukira hejuru, abagabo barimo ba Rufyiri, abarimo ba Agatorwasa bahaguruka bavuga bati nyamuneka igihugu cyacu muracyoretse, ubwo ubutegetsi bwa Perezida w'igihugu cy'u Burundi nyamuneka. Bigaragara yuko bitoroshye. Ambushi ikomeye cyane kandi nanone iravugwa kuri cortege ambushi ikomeye cyane iravugwa kuri cortege y'imodoka za Perezida w'igihugu cy'u Burundi. Ese byaba bihagaze bite cyangwa byaba byagenze bite, aho bivuga yuko uyu mugabo Perezida Evariste Ndayishimiye isaha n'isaha ashobora kwicwa cyangwa se agaterwa kudeta, kubera yuko benshi mu bagaragaza uburyo uyu mukuru w'igihugu agundiriye ubutegetsi ariko akabugundira ntacyo bumariye, babona yuko uyu mugabo ashobora kuzava ku butegetsi nabi, cyangwa se uburyo bwo kuba bwamuhitana ari bwo bwonyine bushobora kuba bwagenda bwifashishwa. Dosiye zikomeye cyane bivugwa yuko zafatiye kwa Pastor Denis Bucuma Nkurunziza, byaba bihagaze bite, aho bivugwa yuko yaba ashinzwe gukorana na General Niyombare, ariko nanone
umugabo bita Alain Guillaume Bunyoni wasanzwe utavuga rumwe n'ubutegetsi, ndetse ku minsi ibiri iheze ubwo habaga ikoraniro kaminuza perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo na perezida w'igihugu cy'u Burundi son excellence Evariste Ndayishimiye, niwe wagarutse ku bijyanye no kuba ngo CNDD-FDD yaragiye igambanirwa na bamwe mu bo yizeye, ndetse akagaragaza yuko rero izi saha ishyaka ryo ryaba rikomeye cyane kandi rikomeye bwuma ryiteguye kuba ryakomeza kugenda risavinga abaturage. Ariko benshi bakavuga bati iri shyaka riri ku butegetsi ryo ni ishyaka rizaduhitana, ni ishyaka ritazigera rinavaho, kubera yuko ari ishyaka ryibona mu buryo bw'amoko cyangwa se ryibona mu buryo bwo kuba nta kintu na kimwe rizamarira abanyagihugu. Turaza kugenda tureba uburyo bihagaze nanone, kandi nk'uko bisanzwe bimenyerewe muze kudukora subscribe, mudukandire like, mudukandire share, mu by'ukuri amakuru yacu akomeze kugenda abanezeza aho muherereye hose. Turakubitira mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turebe nanone imirwano ikomeje kugenda iba, imirwano irimo irahuza izi nyeshyamba za M23 ndetse n'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gifatanyije n'ingabo z'u Burundi. Tuze kugenda tureba ibyo ari byo.